يسوع يلولد ذي تدار مثل ما استذينين ذكي يسوع يلولد ذي تدار يونو بكسام في دينا يسوع يلولد ذي تدار مثل ما أقليب وغوند الخضارن الخير أريس فرحن يجذوت مرة الساقين ذي ثدر تنسلنا داود إلولا ونديون مسلي ذنتسان إذ المسيح نسيدار فيهم هذا هو مشارة عقلم أتفهم اللفان يتسلي التصدخ المذوذ au milieu d'une étape dans la nuit. Jésus est né en province, c'est un berger qui me l'a dit. N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Messie de Dieu. Voici le signe qu'il vous le fera en connaître. Vous trouverez un petit enfant couché et enveloppé dans une crèche. Yasu يلولد التدار مثل ما استذينين ذكي يسوع يلولد التدار يسوع يلولد التدار مثل ما استذينين ذكي يسوع يلولد التدار يونو مكسار دينا Jésus est né